to break the momentum, ladies and gentlemen, we will give you another special Kuratsa number, and this time, the mayor of Kinapundan, Eastern Samar. We have Mayor Judge Rafael Asibias. Hindi kasi si Mayor nakaupo sa presidential table, kaya hindi ko na-recognize. Anyway, maraming salamat Mayor na nandito ka. And como recuerdo, ini ka pisa para in kaimo. Para aman, orang-orang ini hingga special. And you will remember, hitaman aktibo nga konsihal hipungtod ka namin, Honorable Pia Sibiro. Doctrine, principal naman, pero pinamalang maestro.